ama askari ukasonga hivi kidogo. Sara Nyaenya, dakika moja. Dr. Sara Nyaenya koruma choge borabu korubora kule adete pakachache tena por Simbara na 2027 abangirawa bobanya titwa tarete 22 years Sara Nyaenya awo women ni por boji ko bata ko bako atora Kisii County biamana sasa ni wagara ke bia por Simbara tigo biamana Arambe Rosalie Nyakona. Women in 2027. Achira wasawe chumbi. Tuwanende. Lakini simbo itara wasanetaya. Yakomoleka kurohara wakamate. Yataleta irobosie. Yataleta ire chibasari. Yataleta ire school fees. Lera nate wankwendanga mbeno mbogaka nonyama tukachira keigo. Menta wana wawe ikomi. Nabara ubangara mawara simba kariwa. Biamana. Arambe. Tutam. Simbarati. Sasa. Haya, hebu sawa. Sawa, mtulize kidogo. Nataka wafanyikazi wa serikali ya Simbarati wote wakuja hapa. Hawaongei, nita introduce wao. Ufanye haraka tafadhali. Asante. Haya, huko mwende polepole, Virongo mwende polepole. Haya, Simbarati. Huyu anaitwa Margaret. Yeye ndiye waziri wetu wa vijana, sports, culture, social welfare. Karibuni sana. Asante. Eric Osoro, sub-county admin. Asante. Waziri wetu wa elimu, yeye ndiye amewaletea pesa. Eric Mienda. Agnes Choti, chief officer wetu wa agriculture. Asante. Huyu anaitwa waziri Elijah Mbori kutoka hapa nyumbani. Waziri wetu wa agriculture. Huyu anaitwa Clever Sokoi, waziri chief officer wetu wa maji na lands huko. Huyu ndiye mdosi wao. Wacha nimpatie. Simbarati. Abagrango bate vile Simbarati tutama. Wasi kama watema. Anesa Osoro, the county secretary. Asante. Kuna watu wanasukumana hapa tafadhali. Kuna watu wana
tunasukumana hapa tafadhali. Mkutano ya Simbarati ni mkutano ya amani. Hatutaki mtu wa kuleta fujo tafadhali. Mruhusu wao wamama waketi polepole, msiwasukume. Tuelewane namna hiyo. Wale wamama mkuje pande hii mketi. Usonge hivi mketi. Miaka ya ajira akenjuga mwikaranza. Karanza ya baba. Haya. Abantu baba chache moro. Nione watu wa basi chache. Mheshimiwa basi chache. 1 minute. Harambee! Harambee! Simba! Simba! Sambo! Maleta hii mwe wetia weka ine. Bonsi ntuta mtaribo. Your Excellency ndiye mono sana. Banda abaitumba. Kuru evaluation ya jete mbanya ko rakende gions. Lakini na kwa sobo gan. Amacha ali naye kwa babekerali. Kibasa kiri kwa ngachionsi pi. Tuabekira amacha achire pake skuru ngoro kunya kebogi. Asa amacha itumbe woro tuakori. Igendo kende kia kabere. Bina kwa so colleagues na national government toko kushukuru sana. Echire ilikuwa requested na boli ngatayenga procurement process na ya nateli ya national government ya 50 million. Echire kwa chakwa chuga paka rogorali. Lakini yeye account to begete. Contractor chiri tu anyoranga na bakora. Na ale tu ayete gaiga ya atene lakini tu amutenene na kwa akora. Bono mongana acha ko re chireri matuko imetenye berere mutuga totara ko rumutenyo sta. Tari bayo. Ebina rutu atayabete togo chakora. Again, to Canada, I could request one. Every like the water next week in Gorata, Torega, Biaso, Coraca, Para. A march and out of water, Mushmua, Akorokuya water project. Requiring 3 million. Now, Rosietangi or Ren and a son. Bonongo request as a flagship project, Chiao, Chiabachi at Yeremutu. One chong at 10 million. Torosi, Etangi, Yasa, Igoro, Amachari, Agotimo, Kabaka, Motonda, and Tomano, Talibo. Talibo. Pia mono sana. Leo basa itu achaga iga. Your Excellency. Eskuru ya Bishop mugendera rotobwate skuru ya na among the best ya sebobas. Abana abakuru kisi yengi makisi kauti yengi babacha. Basa ri yokoru kere wodi mwana kuru aro rocha aga iga. Last time mutu anyoro tol mutu 3 million. Bono na kwa weka 5 million 5,000 kilo mwana toba edenga mwe kachire no 10 million iga. Dinta eteto tigera Your Excellency. Ekingo chere kokwana. This was one of the best schools to go around the Gaiga. Lakini performance ya last year iko ya arenge mbetaribo. Ito target ntoligo tera ntoliko leta mesa uchi skuru toira abantu mbago chikorere gasi abana baito bago taribo. Una bono bakongo bole nyakiwogi ali. Twakona na gabana na TS byonsi wanzira second time abana bawanza. Korra mole changes ali elinda abana baito basome taribo. Tinta ketiko chiama nge korre Your Excellency. Epare ilikuwa cheto kakona Naruto. Elie koro kuitumbe motonto. Itumbe Your Excellency ya serikali. Na kwana no mujumbo yo itura kiningorale. Taribo. Igare ngora. Epare ibasere konya rosenya kegogi gochi motonto batigire igase gwata epare lita kere gwa serali state. E contract elia chate rubu atara akora kwekera ami gochi mate. Ani ansera ali state era mi etai ipaka mate. Aritora no taribo yo. Ibya matamanta yati taribo yo. Simba mwacha ko tiwo bagaba no bagande omwana ita inchelinche bosi yegaba na omwe MC yegaba intigo monto bagaire tote taba yegaba na yega ntugo basi ato tigere tigari ya basani siko taribo ntugo to waka chesi taribo biamano sana na sawa sasani sana. Asante, huyu amechukua muda mrefu sababu ndio mwenye ward hapa. Tafadhali wale kina mama mmesimama, wewe msichana keti chini wewe. Msonge pande ile mketi ili kata bahari bale kama tata kwa gavana. Utaketi. Lazima utaketi. Huyo mama aketi chini huyo. Hata wewe keti hata wewe. Wale wako kando ya gari wale. Kama ngimeolio wegete yange mketi chini. Wale waketi. Asante sana. Abantu baminto. MC bale nominated gaiga. Ndageta MC boss bache moto. Bali batari ko ward ya chichire gaiga. Nataka mkuje wote mbele. Tafadhali.
nataka MCAs wako sitting. Kama wewe hujakalia kiti, shika kiti huko. Wewe ni MCA. Acting MCA. Sijaita wao, sikiza Kiingereza bwana. Kama nataka songo leki, ana angeli bali sitting. Akazonkora angeli ndaki, karaga ndaki. Beno ndagete amasikani yareiga. Abantu abakereye no babwate kama narogoro. Baba rosiri mwana rega igari tukorigima. Onko bakone marienda asebakoru. Eremia gosere babe. Oya koro kufani isi maneno. Mheshimiwa Machore Wodi, Mheshimiwa Keti. Oya koro kubrenda. Mheshimiwa Wodi Mketi. Oya koro kwedi na kwamboka. Mheshimiwa UDA. Oya koro kumala kimainya matara. Mjumbe Korunyaribari. Ukinipromise utaongea jina peke yake. Oya koro kumasase. Mjumbe Masige East. Oya koro kwa Omogaka Machuki. Mjumbe Obogetaulio Mheshimiwa Keti. Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes. His Excellency Mbarati, Sonyondari. Nawa tawa. Your Excellency, kiwante karibu sana Sameta Sub-County. Nonyarende ntoraegwe district lakini ntoigenetane district itole ege kogeranto bwate DC na oro departments nonjirega buna chirichiringa machi igona interest of county waiting so tigango karabishega nonyerenka governor eigwe bono kigato kwane ayaitu abantu baminto irangoragagia abantu baminto enengaki tobwanati koiraneria Mheshimiwa ito His Excellency Mbarati bunambia mono guseba nonaki mbarenga bakomwirane bunambia mono abana baitonga soma bale ya mono sana egento ya kabere Your Excellency abantu abuna baleiga mbagwanjitu noyo minto sambateva into we are on the ground campaigning seriously for you. Agenda chikochi county chekende kidi sub county chichinde origiororo orete chikura. Bono Your Excellency ge tonkere narenge ko usaba koranji. Ekero umuntu abwata abana babere narageri umwana oyo omubweka gusina bako babonse. Dako babonse baragere. Your Excellency Mbarati koranji. Ekero tuarenge Nyamache ingwate bobijego binegetikia Nyamache nkebwata about 30 million. Egetikia Samete kigetenerete sub county ya Sameta nkebwati besa kindi. Laki tuarenge kogosaba ebintu biri byatagura gusongaria kishedi kiria. Ekero ko Nyamache ire kinyinge ntutoega akibisatu iga gusenye tobeke getikeria Sameta abantu baito bakumupira. Your Excellency, akara na itu na bana ba utole tororera gakia mabera iga aya ota bidibinde bigende na itu to hebita to iga bigende ga wetani eki Your Excellency egento narenge kugusa nto bwate e polteken ya itoere rianchol ekerona jete e binto bialengo kerona jore 2022 ganore binto biribarenge gotumia biibiru bions na chire gotema kubibwatia asibia chete tidikobikera lakini ngogosaba asikiao ukora arwasi ward gaki ka Sameta mukwerero lianchole nero enyole binto elio eportekeni kilieboke ekonya abantu baito kubwa bakogenda omutume no wanti no bakare kogenda mono no paradiso
kaguranje na inchabane babera ngega na iri basomero egento kende your excellence chinya gitari tigangira nerimbi yamano watch promote kenyerera yaito nkwaya esukiwe etoyero sibuya ebelefo nande nkoira nerimbi yamono asenge njabantu bakenyerere bono igo bakunywa macha akoruinse about 150 meters whichinse bono babwata mache nkonyubale nonyarenda abandi bakana gukwana ibagukwana lakini nyigene tuna mache naro igona bana ngo koirane rimbi yamono asenge tukwa baroseri kitsi amache itoyege tunwa samita rimbi yamono asenge tukwa beka 20 million euro 20 million echiga ngoroskira macha alia akuna abantu bari belise n'abanyamukenya rimbi yamono sana gavana omo LP Mbiyamona senge tukwa lete ebiragita bono nkole mabire gorua nyamache ruguru ekibigo kora nyamache wiki ngocha bire samita mukwerero na oitangale na boigo na pasi chachi na intwe togo sabana ki chipalechi tomenta ake na yo kunyare paranera kursameta mutiraiga pakaga asakoro kuitumbe etaikorosiwa tutamainti gose national government yere gosenga yere twajira gotebye LMP rangira kuyibeko mworomo naye ngoto konya ebeko mworomo otherwise goikaigo tigante ebinambi yamano nande tigatobwaterane 2027 20CP egetonga yeito kebekemo Simba Arati bara ibari banchana niye boigo yamano sana Asante. Watu wa basi Boitangare wako wapi? Mko hapa? Boitangare hoye! Boitangare hoye! Mheshimiwa Bare. Itumbe hoye! Itumbe hoye! Mbiyamono, Your Excellency, karibu sana. Jengo chikobo mwenge, I want to speak on behalf yaba ngina wai karasta imaitenga ba rosire. Your Excellency, this time round in terms of awarding iti basari abantu baitomba fanyikazi baba strict mono abantu baita abange bamisetie basari. So Your Excellency, I'm requesting you ekereji form chigo chiboche chichiaba grade 10 gaki abantu baito bali ba misi wae uchi form na barabu wae chori wae we basari. Again, Dokende, Your Excellency, taida work rambi amano in terms of implementation of projects. Monene watemire. Maite karota ra kora njo warengo chinda na ra tela ngatora kora. Lakini yana atemire wa korire. Ngo taida work rambi amano because so far Yagitali eto ya Kiamisiori negenderete, Yagitali eto ya Rusinga negenderete. Ebigas bibi isi dibionsi biocha keresukini eto ya Nyaguku bigenderete. Etageto work rambi amono. Ngira nengo sabe Your Excellency. Igare market is the second in terms of revenue collection. But Your Excellency, Igare currently to what is street lights. Etageto go sabe Your Excellency in your budget area go otobekere street lights Igare market. Igare market, I have said again, Your Excellency, they won't do at the match. Dito konya kasimabuna kakare tumba, abantu baito igare banyore amache. Again, tokende kyo mo Your Excellency. Eskuri eto ya Nyaguku erega. Bana baito mbabugati geti. I'm requesting Your Excellency, kuna machine alitiachite. Ka kioda ga kichienda alichiara nyegeti keriga bana banyore aswa gochesa. Otumbe oe. Kuyamono nyasaye oyo. Aya karanjuga. Maito mroyo. No musani onare ranu mukiaro nari. Kuikarora bagura. Akini rero kolireki. Bono roche evite via sabeire. Onyo sabeire igara match derba rani na gavana banya korona mukiri. Rero musabiro marorire. Mbare ngaba wancha obare toke andrenere tobugate sia abantu baminto babo itangare ere biego sere wabe asante mheshimiwa asante mheshimiwa Yakobo Bagaka omo deputy speaker iko
Mapema Seito itumbe Indutwanya watongeta ya lero Seito itumbe Indutwanya watongeta ya lero Simba ni fire si fire ainuliwe asinuliwe apatiwe tamu ya pili asipewe afanye kazi asifanye Mheshimiwa Governor ndato wakira mano sana asichu kichare berisa toiga wakorega asia nayo kontra abantu baite basari akera kwa tuchikura ngwa ite round okakwa n'abantu bago okubate kerora guchikura no bakonye basomi abana babo aketu asoto mwako mutangani Mheshimiwa Governor akabeka kere ward chimilioni sato isato itato kere ward aketu ando mwako kabere akamenta chikaba chimilioni sana aso wanje ni wewe wana ujasa abantu bae nando mentri chabere chimilioni sana no bere kere ward ere bujao sera bobe Mheshimiwa Governor ndaite ko bodia sama skania manene ni matronje tabantu baito akere kibaki arenge president na aganetinga ka abana baito bako ande day school basoma bosa Governor twarrenko nyaro Governor manyara ko teri manyara anaweza hawezi wapi tutamia Governor Mheshimiwa Governor ndaite ko bodia sama skania manene ngeke tokwanda kuchimutwa oteme sana ulichibesa abana bali bonsi pi bako ande day school Governor basomi bosa Erobia osere bobe Governor inuliwa masinuliwe aongoze asiongoze igo Simba igo Biyamana ya sawa sini agotebanga mapema Governor naona bagina bagotebanga kugukora gukwana mapema bairira bagaka chichumbi nyomba Erobia sere bobe Jenda gete kuba bolu aba basimura abana basifara aba getutumba gamba kabere ntwe mo wanja nga totunelimo ngarenga tokoenda akitiganda aba boli abangi naba nonye no musacho le kamiri ngarenga raundi ningabi Igonga tuto moemo lazima aende raundi ngapi Bona yora aende kwenye changa kwaiko Aya Asante Abantu mbachagaiga Bakaramu mumurabu harati Bako totabinga mbabwato mondo ito Intuaba basi otario yoito Tario mumuro ito Ntuanjaramu Kila mtu achunge mali yake Sisi tutachunga Simba wetu Tutakufa na yeye Tutasimama na yeye Hapa raundi tutampea ni ngapi Arambe ndekemu ekero muko muliriga umuntu nari barupinga no bugana na ero korukor muinanya ari bae yena amuri swai umuntu yuna banyoro muiseke na Simba ngora muikinyomba ara mutaka atako muiseke na kishasha unataka nini lakini Simba bwarati umumuro mutambe okoligereriale Como boring abe ayo ora mama kuba ora mwe zero wala abana basi aba mame alambe Your Excellency, Aba MCA, Obara Bagambindo in Assembly, Bakwani Rose. And the Bata Gamagan Rowa, Coride. Tita Koirora.
Ege tonda ke tango te yuek sansine kamo giok. Nje muna nyanumbo mo machoge tuanjera nige. Nande ke tongo teba. Ekero yuek sansubgate lokale kiagucha. Ate pa extensioni e kia baba stari ba igo. Tubanto ba gucha anto guancha. Usabano. Kisi sandro ba ba ikomi. Like Simba ba ikomi. Simba Alambe Lagi sana tapi di gamana ijo kwa norange di gamana ekiagara banta muarwara echaleria nene ekakasara makaragati ndwari yaki nanda mwenye ngonga kamiri nirenga mugurone mwanake watu kwana ngaiberebuya nanda kujana kana jiroisa to Your Excellency, Dagaranga Badon Tamara Kora Makaigo Muara to Kore Munamba, Your Excellency, the Governor, honorable members of the County Assembly, Navara Ibonsi, Nava Tobaminto, Koirabo Chibuya. Nanchire Monte Kwana Manata Toka Buango kwa. Asa Malieta, Jengo Kwelija, Obego. Your Excellency, igonta que te kuburia babasi ase babita. Mburi tayari ni keroge ke around ya kabere. Igo mota que te okora chache. Igo mota que te kobeka babisa ibega. Kobeka mobisa ibega kikwera ndara ire. Igo mwanchire por motonto mpaka rogorogorera mani nganzimba. Oyo kona kukwana na ate banga na igo moseke kona kuboya kona kutaga shiji wa. Mate banga hari na imwe. Omo antonino. Abana bami. Chikuranko bwatu jire njenko bokande sabo bwangu. Tukwa nonzi ayara maya rakitu nuko bwataki chikura. Your Excellency rivanto mama ate ojeki asa IBC abantu batangene kubata chikura chuma ya eta iko bakoruka abantu banyali bali chache abako babwatya iko bakorokunga mu machoge bwachache aba basaba namba irenga iko ngari kubasarora ika abana bami tubabo basi. Make sure nga mwabwatire chikura mubwate egato chichorarari egeka ndibona ine bari mwanyo mubwango bwadaki bari mwacho bwango bango kare mwakora mangana ino mara botu komando bagana kubwataki kama kore tuta mweri mwato kubwataki ni kimba tebara igabana baminde kere kura komatere talibo yali bali yego tuko nasaka abatokonye ngoto kapata chikura 1234 ne chikura karibu Jones P omosaja toko yako kupao Simba Araki oyo yina shishi akwa akwende Your Excellency, ekarogwa kolira banta baba koire chikura 2027 kemanya wocha ngora getambo komo baka kegendarali yaliba ntuta ketimuna abanyalibali gochiasa robugambi korenta siasa etabu atio mochoko. Political order is the right thing to do asa matukabono tomo ebo botwaneti anjato bonganangati oichi. That is good politics. Politics is like she achana nayo.
Elio Moelio, Your Excellency. No ndo busia omuno modebiti o. Omwaka oyo simbanero mutanga ni Kenya ngima konenta mabere. Ere buya kozere bobe. Wanyoro sini bote banko mentore batato tigamente kene kakartiki. No simbanere sajari makaraki. Ere buya kozere bobe. Your Excellency, na yo mutanga ni Kenya. Korente viragita ebiya ebinga without yellow. Ere buya kozere bobe. Ero mutanga ni omwaka oyo ase mwaka chikura okorira magendera mange nero utanga ine. Ere buya kozere bobe. Bago chikonda kura gete simbutangana. Bago rosi chiavo simbutangana. Bakardi ya Swiss ko sentor ngumbu simba katambara. Simba ni fire. Ero mwenye komando na kimba asali na ane nero mutanga ni omwaka oyo. Ngomo sacho itali estima. Your Excellency. Yaribali iko sawa na iko imara. Ego sapojo mosikengo. Simbo nita kokosa. Tanya ukwane ishi ta kokosa. Amoka ngumbu. Gena tikoni rose. Esa zati kokosa. Asante. Your Excellency, igongo metepa. Mune nkoro ya iranga. Your Excellency, umuntu uri montigere nanje ningisa inenda dina Kochikokora ngwancha more totera na Simba kuri Simba mheshimiwa wabarda tuligereria Simba Mwazipi Simba Asama sikanya manana bana bambinto nanjere ndangeli omwana ite omubyaro bobasi abagi na kiraga ndagetendera abasacha morali obasi hoye yeah, that is good mukirega ndaita abanda bali tent mwegaga obasi hoye that's very good utaniekea pande kitu napiga iko imadumbo ni kubwa one of you twini ngari ngo mugaba Aya, hiyo ni sawa. Monga nchere enkobo mwangu sana. Iganinka. Tuarule nyamache. Nalengeri nyamache noba inga abange ka. Emwaso kamwezi. Aiga dogoretu abwate chibodi sano aigetu abwate chibodi sato e constituency eto ne bwende gutwara chibo chi constituency ibere as long as no governor ya sai kawanje no ne tamu ya kabere obasi eroras matunyate kabere
Bobasi na South Mugrango lazima chatu chiberenga ibere echina chinda by 4 ndara soka kurwa bisi miaka 10 lazima tonyore chi constituency yetu ekere kero chi constituency chiri nyinge chibese chikoba chi nyinge amagendera aba mange twiwana ine nabono monganjira aba MC bana embalega njoda ya obale njoga bae to kuane tuta ndege tuyu ndoro sina kwa tuta intibes bae momroyo abagaka ba mokole wesene graisara gra mwali kon bati ningo gete n'abaheshimiwa ba bonds 8 konyora ebari batanga babere umuntu ukorogo banero kunyawo etagoteme teme amasanga kaime lakini mbona ukore ndije umwana umuziro irane aya aba ya bana likwani intege dendo nja na moira state lodge yabona matege kana moira state lodge mwa ko nyora hivi sete ko jama sanga kege ne nganyora kago singise bia akakona Naruto akaiwegenda kaira tingo mosra jita kabase agenda kerja ke obo etu ngoe ngora bandora lakini wona lero ko sera abaheshimiwa wa bonds 8 abuna babo basi Mheshimiwa Muracha kuru Central, Mheshimiwa Bagaka kuru East, Masige West, Mheshimiwa Obare kuru Boitangare, Mheshimiwa Sonya kuru Sameta Mukwerero, Mheshimiwa Machuki Bogetaurio, Mheshimiwa Mutume kuru Masige East. Noenere bosi yane bus charge. Noenere na ibachete lakini raka ina mapema. Toto yo mwavuli kidogo watu ya watu mako wao. Abanda aba. Tia katika watoni. Ikumbe hoye. Aba no mai tege entonta kwa na tutam. Sasa ngokwa nani? Gaba no mai tege entonta kwa na tutam. In the field of economics erizo merete. Igo manye tenga karatu akorire gasi. Aba bai karanseta bato etutam. Atutate batuta boni. Toba kama yego. Bwana asante. Abantu babo itangare mbalema obare ne kitamu giros na yemo kina kiro mudra kordegi kianda ansara boy tangare ga kinji ginkale mutuntu mati no eno mu MCO yone sambo agocho ndebinga ki asigiti manji tai parante onte bigento kiyo tinko wa malaika imanye no ane wodi aleyo Mheshimiwa Sameta Mukwerero Sonya
ondebia macha asameta mheshimiwa haki gavana Nyachibesa watambeka 10 million Nyansakia amache drosi tukagenda nyaktari ni yakikuru Kenyerere agatebe nyaktari yetu konyoyeranire nse koru level 3 level 4 to 2 Montegerere Omweshimiwa abashimiwa bonse ebagoche banchande tekrimarago mpaka Nyansakia abamarano kubanyora bayisaranze kiriye atigare gake nakoraki nabamenyo umwana oyo minto kurukoba mubuli nditwaroje neyo mwana Komanya Montegerere Paratin komanya buitangare ne litrarosi Tin komanya nkirasi ki e contract etragen Tin komanya mati wono mna iga kyungongigoro ina ngunju kanana ngate so igetigo igetinga nyo muntu no moteyo tekebere simbanita ekabego igetiki gaichura abantu bagandega ki governor enyaktali ete yarosi kugaiga gakitomendere chibesa majita yegorga ngateba litukeringa ki kubekana chimilioni sane senyaktali nkabeka na maji ese ngenju na chitoro umwana uyo minto ere no mutandayo anda amekurumambi mpaka marwa Sabaiga mucho mubeka bagakanse umwana yarangeligu nincho mugabana kozana bere bono tigamba boli ngo tigomba gabana toire kirokia obaraire obu MC bwa boitangare to tigomba gabana igoya obare irango na wasokuru wachirana Gobasi yani neba ninki ekiara tuatachiroche tuabari lazima tokore mpaka chinyumba chinde kitusike mo wacha boyo eto kora mpaka chinyumba chinde kitusike no I know what they are. I've made sure ko irande bira ngumuli marane mpaka kapara yapo abantu bamuntu epare amboli kurugaiga kurumoino gaiga mpaka moino gaiga ekogenda mpaka mutondo te kunyarekana intuba basengima la miteyo tigamba teibon rina so bisritiri raira abrengo moyo na rina boli rutonga ki I am Mr. President ta ki parnere wete skoliane ya tenenire ya cheta sameta igasoka ngigale tiraro sigwa Ruto akabori omuntu okurugukirikire atenga rairo ntumire Simba roromu Chinese oyo airane akore pare ino no mujumbe tarandro e pare na liye imuka korosigwa ekero na ebere iri Ruto monopi moisonde moisonde nalina aboli president nkanyiboli Mr. President mubasingo chororo para teyo ande bingango para nere byota kiterosi ekera tina amanyete biyabo basiyaitu ebali motene ene gabu moya bali bamaye gabarole
ino abaswati abaga saransanse bamaya na barando mbiye mono nali mwete pale korkumuwonga egende nyabite egende yonseri egende menua egende matieyo of igare egende limaji mazuri egende linyacheki nyacheki na ndira ne gyonseri einere rami yoka na abulye president aganjirana agande bisimbe gento ngokora kura kwande kilomita 18 cy'ubwanzire pale yo Ruto mama dento iwana ntenera mtu alenge nera lakini kusinere president ni nchingi minje kusenku iminjira abantu bana emotake tengi minje kusengende ngaka maruse ndete bintu ba mo wanje kenge kunyara gocha gechiche echire national government kwa gachuga abwende kwa gachitibo bakanyoranga ibagandi yitibo bagatebya gachwa lakini bono tukama kuiwana no mweshimiwa obiri atebanga igare nene yendo tokora teturanye irororo nkarengereringa bono aiga no nkole pese yinke na national government nkabadenga eye igare ya bekiro echire yarwete itibo to echire ndaralia itumbe naliba chete omobori omweshimiwa obiri nalitoiwana nde tukamtigwana naki bigatorosi echire ndegaiga umuntu kurukuhinga PS agateba echiro yagachwe itumbe procurement negendrete banda batinko barama tinko ene no mutandao nkuwa nigento kebe no ane kerba korta mabe ngodenga naba yamule bakidiga genda nyora gento getikiraje gusi wote na bere 2077 myoto batu mwakoyo mumugima nto kurabwa tama bera ro turanywa muanjere le boygo igo echire nkorosi werega gatatu aiganinka ajer to moja ndogo to constituency onyenda kerti ngubodi bono mujumbe wana asina ikire lazima ngoji mutu toko ngoleta aiga no constituency yane ngokorande kerengencho lazima gusi nanjase ekera singo sokiraniga parango sokiranere erengo chirenganere kakimu wanje nanje ndara biri kolien asingo sokira woro nimbeketa ya kurwa paka mutonto no yuwebe ndaro situmbega ndosi igare ndosi nyamaji kaki ndosi gosema simba wose lazima ndosi ebintu byonse rawo ebintu binde bironda yetu kuwa nekiara ebinde na usimwage mtama kwa nini ama ngana ndagiteke robona tigalere basari enda tukurangilia bagaka nabangina nabasai tuisaranse oboso akumga tokoranga we no muntu basi witangale oyo bats chache sameta mukwerero wamuira nia chingu le toco mama vera mpaka moche no hecho algo en la tele a ver vamos wali mwako wa mheshimiwa maana ni mwamwira neri India ngende ngemo ya kiali ngemo no relax
bomoke lazima bomoke abangina bali bayisaransense aya isaranse gawi bonganjire bonganjire ukwana ebintu biko bwati lero ukwenda natuli basa chicheki abantu nabange ba applied abantu ba Misiri tali boyo abantu bacha kigali list bayigule bobe busiyengima abantu konya batari wake kura ba apply basari balenge 7,300 abantu ba waka oma beimate gaiga Migori Bometi Masai abande mpaka Dagoretti North alesina ingo mujumbe umwata yitenge abantu abe basari ayonye gwangu wa Kresko chenche kura yage chega abantu chiribu isano bero to Rusia list e category ndo to Rusia list montegere abangina montegere okonyo rumu anoyomo admission yeyemo ebwate abana 10 ni nyale kane te kunyale kana igora nyo no muntu chita akabugolie form akaruso sene photocopy admission yeyemo abubonzi kera ntumanye tiningo ebagwete lakini mbaroro ekatogoliende nje Simba naongwa ke kuragaiga bus charge nama wate mukane yenda basi witangare nate mumrone yenda same to mukwera nate bimuka mumura yenda ralia nyariba aliga nato mama okoro mumachoge kwa nyoromo ndabo goli tijifomu irenga isano lakini senge njoro mwake kura chonsi chiayi lakini tokagotikira yemo computer matukaye rebija idea nakere 1 2 3 computer te 1 na 1 2 3 esoro igo nabwa mtu asiekra isko lero ekeron kuma somera ne kre word chibesa to enanire ne balance ekera kre word e bwata 7 million 315 million toko enana ige word nero rokonyo abantu basogeta abange baro banga indireti abange tukabarusi e balance eno no yego tigara ese word gendo gya kabiri umushimiwa Sonya na kwa na igorgo ye chipara echi kilomita elwe ya motocross osomo tinyo yomo nenus at most metenyebere twansire na nyacheki mweshimo nyacheki na moraga moina lenge nyacheki basi buitangare no basi Bugetaurio basi Central Masige East na West na Bochiburabu Bombaba Wood Bokimonge na Magenji ese wiki yemo twakora ni renechi wodi kianda cyalemirwe cyabekwa maram atachirwe cyasokere kubororo ese ngenjira ndekero ukoruga tugende wetango itanganire igobono bas chachi karaki yake ego na samete kera inura abantu bankagaga na boitangare karaki yake ego tumanye abagene turakoraki tumakwenda mu machoge chache na bugirango wikeyemo tukura nenero tuirane tumanye goswa bas chache samete mukwero naende aye omwishimiwa bare ya onendere jipara ikera turanga para kumanya mwishimiwa bare no mwana umyare hon olete chipara ikere twengo kora tigamba de kimane onye para nchiyo ngakitoko ende wodi iyo igo ndendere kero cross kupas chache Kisi Central tokole na Nyaribali chache tumayo so Nyaribali Masaba Bogetutu
kera mu machoge chiramine chinyinge chire no to kore after 1.5 months cheje tege se chipara no ema mabuta na ko nkoiba bono bure brakta byarenge turo mona sali akoro baragobe kerongo cheki e computer yane ndaro cha mabuta kire krakta ke gordek kenywete na ende na ralike bekire na nama etena nturwa nga kerwe ko bekirwa mabuta koro kya mabuta akorire ndike asoire bamucha ni babeke orokole Barusia mabuta ime ate anga mabuta na ago nkuga omonda moja ni agetumirie nyasiki makusudi ekewa denga human error Bueno onye mechanical error ekewa denga is mechanical error iga ibrata biribia to make sure system error na lio bokora botari okora botari gotoka ekero tu akorira baada ya mechenyebire na ende tuirane bono koigora chipara chinyinge na korosi chinde gaki no tuli site usenduli site ega stole ega kende na boli abayishimoga kenyerere mweshimio sabita mukwerero nimbegete chimilioni 10 flagship project the school lero rombegete ya flagship nerlien Nyanza akia aya Sameta market 10 million amacha at least wakuri 4 boreholes cha Sameta mkwero na boigo Sameta match 10 million again red Kyongong ejere basu boitangare Kyongong tu akori nyaktali area amaje tu ale mirororo ya pare gwanga kiko njwa Rusinga na dia Nyabaro dia Ubara enaro jinaite to ronga na kwanza ekwende FNC ya Bekiru. I was very happy. ECD anyaguku na ECD kende kero kegendrete market to be finished. Aiga ntobwate nyakunguru nyakegogi amache tu arosi amache alinaje tena promise and I'm so happy na amache haya lakini ayo mheshimiwa sana amache yangu kwa alipotuko usemu gasolio ochoro litobange tobeke chibetri amache abantu bakiro no embotuko na amache haya ndaite mbasana nkobeka ndi chibesa toirgo chemechi lakini mochi morosi kamiti ekonyatenenera ntoyiwana ine nalia macha ara ikerekero mochi bantu baito tokei kansa tokonya rokoso goyo sengenje amache tokonyo. Thank you mheshimiwa kenyorona anye kwanire tigankwane gente kyomwele tiganda aboli mwaboli goro yegeti stadium mheshimiwa Sonya umaite na aro lazima to be very careful kinkorosi nyamache ekekende ninje nkorosi ya Samet munga anjire senge nchokeria sure kana promise distant chiringe chigotigara to irororo na litogo balance mo wanja boyo ekera nkorosi kerekende nya gesaba kwa ichuni na kelkia ombache wonga kiko marani na kero kingo kero sinde igo chitenti chirigo se chistande chiri uko irande nyamaji inchire suneka na marani ndole bitibiri byele ese budget yere ko enda uchimoto oni nyoli mbeke no ade milioni 10
cha Samet. Muwanja kweli? Kazi tuko. Tigambuli abana baisiringo nyobara mabe. Bali mugenda te konyora abana. Abana ngo nyobara mabe. Umutake tabaga ndire konywa mabe. Bono ntegerere umutinyo nane. Grade 1 na grade 2 lazima tubaye na barwa mabe. Chibese jira murambulye. Simba na ikwa rusi message. Ena chama songoga. Ingata chipa ipiyo hivi. Ega kamoka. Lakini bande jina ndega ki embe ongwetere. Na tebire na bono enko ya chipa ipichiri chikamoke to chisambe. So hivi. In the serious. Nto guancha. Manyanga billion ye mutu anyole to ena nire basari nechi basicyange busongoga billion 1.2 billion je birakte to agolire no yange busongoga amabera aya kibese no chaba inkomera busonga manyanga kibese chichons industrial park 500 million libo kimonge 500 million every quarters year count echire kibese chichons biba inkogati karibu 4 billion wa inkomena muroche no aneji segi bakondama talikende no boyo bumbata kirete pipe lakini mmoja ni Montevi Simba watu ke pipe abantu banywa abantu bali na umutaka tentige usiya ito na tebe to kai gore kana ngote byobebuga baada ya 2032 Mondora teme kobeke kia reverse bantu mbao kwabira lazima abantu bagende wochi mutu namagendero igobo ibi bolinga munibiki ka utali muganga eyi nebintu byete tukale nto wanje na bikoli binebyo ngasembe senge kibono mugambi iba nyiba tinkoletera babasi oranyo nkoibira njebika igonto wancha boyibi bogenderere anymore ni maetenga amali yoko na abolite nyaktali lakini tuatemire make aikire nyaktali ano ena boyibi boli ntogenderete boyika igoro no engeti arechi yetu ntoro Kristo ikire moche boyibu kwa abantu baokura kibaokura badai bakuri boka banyene ba mwanja babakuri ekiagera onye mna njo mugaba na tingo nyara go fix case ingura fix case wewe Paul Jones biba akorire Jones chaba ikoyo cha Swiss ninje ntanga ene Kenya ngima lero ninje byeka na enenre basari Kenya ngima abagaba na ntole 47 lakini ninje na atangalira samangana bwana baheshimiwa mubaboli ngombera na bana baheshimiwa abande ko ruisko na baba denga kissing kege ndreto asras me korika iya na sama bene nkoba sabaga akimna babas ekiara banyali bali mwinguli na bali nambe ya registration yechikura round ye wodi ya bas cha chenere tanga ine bubasi chiwodi chinde ndagitema sabe make sure n'abantu babwatirekura nalitora irole na intu ake asichikura oso wanja kwino nkubasaba bali abana bali batara batekura kyako ya ndoboli kyayengu akanule oli gaiga ngakanema yakubwata bwatekura na kyo no endero igabna muisa rasta oje tubwatikura okonyo waragendo kego kyo tororantwe kwali ndikobe lakini umuntu bwatekura bwateketambulisha era nabako endagore amabere aburo mugati ekebiriti ozo nabere ondo bwate uranyole uranzi ngolero montechuba amugolere chuba sakumugolera guchi
Ndo soete umuntu nyomba na bakura no eno besi. Ozo na vere. Kura lazima tubuate. Cornerstone Factory. Montegerere. Cornerstone Factory ari ATC. Abanyari bana babuate chombe chinyinge. Chegre. Nentuga. I want to work to likinde mutu wewe. I want to distract. Abanyari bana babuate chombe chinyinge. Na nchi na irule. Abantu bayituga iga. Mo tuge chombe. Factory ke wanza mwali bo mwaka tuira mabero ororo tugole n'ekibese no 55 ose 60 liter naende tunjoke mabera itorosi to abana baito mole tayari Wano nkore sote baiga. Nkore ngote baiga. Abantu aminto. Lero neli tukolinene. Abaswatu mwanyo mwoche kenyoro watekura. Wateketambulisho. Echae. Echae tikabo mbuya kuchi baba mbuya mono soko enyoni. Echaye ito nebwate mechano. Emechano nere yange nyamachi. Tikamono madebe soli ya rengo. Chi director niye masani bane bale. Lakini tiandebe nga manager eliya nyamachi. Baka decide na abantu bake bao ni ubuchagu bwichaye. Kumbe talibo chaba enkono obo chaba bororo babegete chikiro chinyinge sana imali osobo chaba bakabwatu kaki abantu baito kikwairwe gas abangi naba eba kubuka mambya abantu batwalire pneumonia mo wanja yakibo babere mo bayibere chaye abo Echa nyamachiga na aliye mwamu nereliye kiamo kameme chano nero ekyari deni yari ngororo no mondo mwate vukuru kunga shasha shidishi na balenge jibroka onyama deni chironi chi factory na baingo ile chae Mombasa ekerata kanwa akagenda koti akabweki paka nikibesa cyabale lero yo badabanga ki bono Simba umusho yo Simba como mushindo ororo bono ekero kondusi ororo president njakwa docket ya education ukalia endagira y'abana amabere no nyatige Nada ito kukuha na igoro y'umuntu oyo ekiara miaka 80 nsokoro yana bono njengu musikanga ki ayo mugaka noranga ki na kyubura ibule especially kero mubasi abo bwati ukoro story mpaka babo bebekera muko imukekera mu soya obvious na wadenga tia tokole mna babasi bakole teko boy mubasa ko propaganda ndeyons abanda bagocha mbacha ga bakanda ama keumbu bakanda ama bosongo bakanda ama sureka bakanda nyamarambe bakanda ogembo bono korwelio nonyole liete lina mongoni ebe kore ndina buguriti mwenye manyete
yale ngotenga mpaka chikoti chikunse bono ntubwati mbaramba utiso taya korero utiso na babo mbaramba sagero ono no gotenga abatengi ntubwati abanda banya kutumana nebe sama tanga baba yakoje kunda maga Miamono, mai tena kwadre mpaka maono na nyoliwa. Tigante vega. Chiparichi na kwana, nkwane usinkwana. Chiparichi. Chikontracta tu abuate Kisii County, varenge 73. Na varenge korosi para, asi vago decide korosi, vako veka amaramu, vaveke nusu, vacharuka. Okonyole pare kurukusimba itumbe ochikonye ligia teyo lakini yakanire chimilioni sana ibere abantu abana ababochi contractor chire nare ipara twakoranire inchumba ibirasi moros abandi nabwabu naye tega iga boitangare basi rugosoa ekiara mbabwati capacity 73 esechi parechi abantu kuri kakere ward Kisii County ngima 1500 abangina bakurusia marabu mutaro bakuru burebe chikalabat bwanja dajo bwanja abantu accounting ma tokolika 1500 taba bakuru mutinyo yomo wakanukira bicaye ko byokoraki ogenda abantu bakoba involved vonspi mpaka chikoro chekire 23,000 gakyonye kolega ali mobogoti abantu banganika 23,000 omirane abantu 73 batenene para obo ita 23,000 or 73 tinda baita na batebrigas nero tokonya abantu na inumo meno boke bwe county no wanja boyo igo mheshimiwa bagaka nakwa nagaiga nyasaye gago twanjira etami yaite ya kabere no ene omwako oyo nkomoja ninkonyora chibesa nkobekande mwana onde mwensi okogenda day school ebe ninche ngwakana mno mugavana ukisi sabere mtuale chinguru chuko tache pipe elimono kola sabanga jasaye kasi bafingia le chinguru mbe buno mukroyo le ngombo atrete kwende gaiga mtache pipe elimono mwaje boyo bon thank you mia mono soko nginyoli aba sifati aba baraka korosele bekariga gosele liya nyamaji korosele ebekare kwere nenga kitoko nyeroka basi borabu basi chache ebekare ya morogoro yende mahati abangina ababuraka bali basiriru nabasacha baba bwata chingo na buntage tabakolega asyoro
bakora imitinyi ebere batigira abandi bakana barabukivu ikomi bakonyera abana bandi mu wanje boyo igochi de karechi na rosire sechi subcout chonsi komnemo ega story yanko regalo single mothers ikiokobera single mother abasaja bale ya aye abasaja mbaliga wono Ubadita bache bate vinga koja mamrabai tume pigi chipi vija korek injini ye pigi kari woka mono awa bravali akara rama bravane yaki toge ndi pigi kalioka ibage injini ye pigi woka mono aya ese je jama mama malenga tinda to kwana vitu ikuane abagina ababolinwe bono na nyoile abagina mama mura onye mwakorire kogongi gaki make sure kwara bwa torobere rwao kwara woseke kominga koleki mno ulia okora lakini anobo kwara bwata onyeke gomi kerororo gende nyaktari etaraki leve kansa abasaje tonde na twaro mukungu oyo homo yakunya kurara n'abakungu abange weta asosete nyumba na boma iteka kwibange lakini nga ekerukura n'abakungu abange okubugulie gende gekoruku pH koirira mukago otwara oburere bwokurukunga safety ward cancer gakia basacha nduma basacha basacha ke kusibada amando bakura bi bakibabada bakuru na sigisi na ralia wana sigisi yo ande sigisi kero kwa chiro warogwate wanga barua ande jira ndire abagaka bora abagaka onyo mungno karo omuntu ranyare kumanyanga mungna bakuwa toroberi ayaranya ki yendeke neki abutambe omuntu rade negenteke kiriki abutambe no musacho ngo ay isibi njo no eneta ya kelimit to kurara gochekando musukere mwaka na chekyo mu iba gogo sirio mu ngresengi njo ya breast ward cancer tiko mu ngrabotenga mu ngreke gomieke ukeri biya kendo korek abana bakire myaka 12 bayire babetwe esindani ya HPV to wana ine na kwambe mpaka mbere yali ganda ngeli kichikira bobasi ntagetega bobasi sameta mukwerero chibesa tokwenda na lero 4.8 million and 60 shillings e balance yabo etigarete abana bago apply bari bagire 10 na bari bata applied
2.1 and 40,000. Basi chache chibesa tokwenda na lero 4.8 million and 20 shillings 20,000. E balance ya basi chache 2.1 and 80,000. Abana ba grade 10 na bali batanyorete bawa apply ko batebindi bakora bwero. Basi boitangare 4.4 million tokwenda na lero na 90,000. E balance ya basi boitangare 2.5 million and 10,000. Abana ba grade 10 na bali bata apply te bago apply banyore. Igo onyo mwana ugo kare grade 10 umuti nyugocha weekend utangaza tole indi moko form mwechori to basa kungainereria mnoko ngainereria aji to wana ile weka kirege to kegane to konyo achibe santi kitigarete nabo chibe seje chigotigare ward yime ntori koira ward ende munga njiri ndangilia abantu bake erore kanenga twarule chiche kiecho bante chibe sanirenga eyen sameta mwande sameta Stella Kwamboka ndige mheshimiwa Njuga. Stella Kwamboka, admission number 1081. Moiboli eneli tali omwana nkorange moiboli kayana Stella Njubaba umusacha usomo tiaji mheshimiwa Mwadre. Gladys Kenyanya Mugeni, admission 1120. Eneli tali omwana nkorange kayana Njubaba Garage cha. Miriam Kinanga Mogaka 4613. Unaitwa nani? Ni wewe ama nani? Sister yake? Okay. Pesa ngapi imeandikwa hapo? Kusoma shule ni gani? 5,000 shillings. Ya bade bitukura angiriga igato kwa omwana akonyegeligwa. Ono mwana mwabaje ko yerigendo keke. Basari check tinanga wa. Bongana ki mwana akuru. Gladys Kinganya. 5,000. Amo inambia. Oyo manga ningo. Oyo manga Miriam. I don't know if you think you're right. Sasa 5,000. Eskurio mwana ngekoro. Manga. Ntareva. Kikwanyo lere chekie. Naro jo molevi getega ko nyugwa daga ko nyebeka guchiga. To basa ko nyebeka guchia. Echine chiri wisano. To basa go chenchiri tamaga ga kerango tomatole. A form ya bana ba uche school. Cheki wate ere cancelled. Te weta. Yoto basa ko likalita yende lions. No ene cheki onye ligereri te buati max ibere cancellation teyo. Onye kero re yego salika. Igo echeki ene chibesa yebeke we abangi no buyamba bwate kibani. Ayo mugaka nyebeke buya make sure go ikiri nyombo mungiro nyegachire. Na boko nyehira no yamambie school go semande yekere bako igora cheki yege ndo mwana so. Sasa tenagawa. Bas church. Joseph Morande 1279 basi acho mheshimiwa Njuga 12797 Joseph Morande Kayale Olia Incho Watriga Angelina
Nyanchama Nyaribo 23-26 admission. Angelina Kayale. Angelina eneli etalio mwana. Angelina Wataiga. Angelina Sara Chawi. Calvin Morias. Eskure Koroku Getenga Secondary. Kaibaraba. Give me the other one. Eneli. Basi witangana mheshimiwa basi witangana kuja hapa. Agaya atongo matisano. Atongo matisano muri Roma noyo. Aya basi witangane. Cherusa Mora Morura. Morura. Admission 2437. Mobile bagaga white. Rebecca Bikeri Ragira. Admission 4570. John Ogot Ongori. Admission 24219. Mark John Ayaye Nkororo 12950. Joseph Morande Mwana Leonso Boys Tenagal Biamon. Next Analia Makijoni Ega Makijon Chibe se chirengacha Eskurunga kegoro Aya Tenagal Johnny Hot Oyoga Chibe se chirengacha mwa Chiga 5,000 Umwana aliasom St. Charles Nyaguku. Okay. Aya babalen Calvin Morias. Wate cheke. Kiweza jirenga. Abangi na baba bebyo kolengi bono no mwedo. No mwano ngo sino. Mwano. Wait. Eh? Wait you mwana irenga. Omdiri ndiko anyo ndikanya. Badura regendo mwana mwabo. Dawa ngombe. Nkaralia. Kete. Sasa. Mapema mbia. You are the baby. You are the child. You are the students. Are the people. Jina lako ni? Nyumbani ni wapi? Uko juu? Nyaguku. Haya, hiyo ni pesa ngapi? Soma hapa. Uko kidato cha ngapi? Form 3. Haya, upite unataka kuwa nini in the future? Doctor. Haya, work hard. Rebecca Agira. Umwana na alianza naye Agira. Chiwe Serenga 5,000. Haya. Unakuja? Cheki ya NLA. Nipe hiyo cheki. Ya Angelina. Njua. Libaga. Njua. Charo kalio kau. Tumese jenere njira. Wewe ni mwana. Nae Nyanjama, you are in form? Form 3. What do you want to be? Doctor. A doctor? Yes. School goes on. Nyamonemo. You can. Sasa, you can make it. You want a boyfriend? Work hard. Njuga abashimiwa banda ba Njuga igabora kwa banda cheki mwanyoni. Come here.
Enjoy. Aya, ojo cheke inyoro ki aya saba tawo. To guche umwa. Aya. Ndiye mono isaranza. Inua abantu bane. Inuka isaranza. Inua abantu bane. Naje tega igana ndinka seraba. Rero mugo ntiga. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amuni amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bale nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bongo yo mwanone kirijane ine
kwabiri gukoria a roadshow track iyo bwate yugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo a track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street yago teko babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cyo Burundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero Burundi bachago tokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyugwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya